گوتن اجماع مسیح ورق کتاب انجیل دست خوکم حرامه انجیل ببم حرامه نو مسیح هاو پیوه خوده هاو گوتنه خوده گکد دلیتا مستحیل سمر نده کتاب دبه چه دبه که واره چوندن یعنی گنوکو نمشی کی جان روی که واره در تنه که داره دبه شوره من هكذا تكون كلمتي التي تصدر عني مثمرة دائما وتحقق ما أرغب فيها وتفلح بما أعهد بها إليها شوره من که واره در یعنی که واره در جملاخي حتى متى 400 سال دبين صمت هبي 400 سال نظام چه هبي 400 سال اما از دبين 400 سال شعب دندکر خدای ندبی و اشته بوان رو دبي قلاقه من دنگی و نوبیسن دملاخي دبي لا اعود اسمعكم دبي ازورتخ نكون مواببيسم خيره ملامه ولوما خيره تمي تذمر هبي تمي نق و اشته دنجيله متى دو رحلك داس بكر رحله گوتنه از اونکی صيغه كدينم تشتكي اساسيت كدينه فالبدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله انجيل يوحنا گوتن داس بكدو بايبي و بايف الجام خدبي و آياته ياك داو چورد به وصار الكلمه جسدا وحل بيننا وصارت الكلمه جسدا گوتن بيچه بي بدن گوتن دحيته منو تادو بي بدن تجسد بر جيكي خبر مسيح گوتنه و گوتن مسيحه و گوتن دو كسر انسان دو كسر مريم دو كاتن مسيح پر مشكلات شكرنش پر كسر يمكن تفي وعزي پر نعجبينه تجي حزنك تنام تعاطف بس ازين الميكم انه رونيدن الجامتا تشتكي دبي الكلمه صار جسدا يعني يسوع بي بدن و بدن كي بي شوره خوده بي پیوه خوده دغه الكلمه المنطوقه بي بدن دحيته تادو بي بدن جيكي خواهي سؤال روی مسیح کت حیاته گنده مریم غیری مسلوه مریم مدی بریک که عجر سلوه داده مدی حیات های مدی شابینک های مدی سلامته های مدی اشته های مدی هر تشتی که قنجش مریم تداد نه لانه مریم رنده نه لانه پیوه دهندر مریم دو تجسد بی یسوع المسیح نظام گو انتباه کر بس میخوام پر انتباه پر علانك ما كان بيجمر پر علانك ما كان اشتارو دغه مسيح ده حياته تادبه نه لانه ترند نو یک جور مرا خو چه ده که ما جمرا ده ترسن دبي يسوع عنده كرن وچين اورشليم وبعد يسيروا لوك الاورشليم ما چالد ده ويجو بلكي دنوف قچكده وحركس چال وشاش وبعد 3 ايام وجدوه في الهيكل جالسا وسط معلمي يستمع اليهم ويطرح عليهم وجميع الذين سمعوه ذهلوا من فهمه واجوبته مريم ولما راوا دهشوا فقالت يا مريم يا بني لماذا فعلت بنا تزانه ياما مؤمنين هانا شوره خدا هشتن و دیرن باشه بشوره کنیتا مریم عین واکر مریم دا شوره خدا هشت و تدیر که و تپنا حسی باشه ساعتا گیش جم به خدا رو گوچه به مسیح رو یا بنی او یا رب یا کلمه لماذا فعلت بنا هذا اخر به ما واکر تبريدو تدگو استیم بشکه لو کنی نظام چه شوره خدا ببینم اجارک دن برنادم اول دیلو ماجه مؤمنين هرو امجلو موجودك كوني شوره خده كو خده هبا يونو بكرو كو خده هبا يونو بكرو وكي مريم اشخاص هانا للاسف بس عالمين التذمر ونق بس شوره خده اشبير كرن وشين خويشتنا شوره خده شين خويشتنا وبير كرن ونعيشن بس دبي ثم نزل معهم ورجع الى الناصره وكان خاضعا لهم بوشه بينجد اما يسوع فكان يتقدم في الحكمه والقامة وفي النعمة عند الله ببع عند الله وچه والناس شنين الناس نوفي خوتك لنجينها بيستوياك أما أنا يقول الرب هذا عهدي معه أبسو زمن أن روحي حل عليك وكلام الذي لقنتك إياه لن يزول أو من الآن يسوع قد حياته تادو تزوني ويسوع ما ظن ببي وشقن بده ويسوع ثمر بده حياته تادو حياته قجكه تادو حياته أحفاده تادو بس كد دغه اشوره خدا قبول کن بری اثر اناجیلو دانکم و چور اناجیلو ابا مقدمه چوچک بخواست همزونه بن رحی پیوید حیات مادو الكلمه صار جسدا وحل فينا لتسكن كلمة الله فيكم بغنى گیو به هفته و گریده ده خواب ببینه مسیح ده کی جان مستواه ده